akanyinin kalifuro ko ka wajulu ke juma kutubanye nyawo jabi ya maharime uruna nyugona na sagira kata jabi koroma akanya minye juma nye fela kutubanye ka wajulu ke anko ahli sunna wal jamaa ko laysa bi masru ko sariyate ubu kadella ke hadisa ye ciden konna anta hallu yawmal juma hadisa na mi abdawra kono ciden ko juma do mo kana fara nyugo ka ko be wajulu ke waya hadisa sahalani wala ahli sunna wal jamaa karamu yukadella ke ne hadisa de ko juma kutubanye wajulu te kele fulanna salafu tilela ata sebola kana tabino tabino ko atunte wajulu tunte ke kutuba bunye salafu tilela atunte sariyate uko fana tinyali bada fana parce que salafu tilela min tumbe mishiru kono ni tara imaybe qur'ana kala imaybe ka jikirula imaybe salli imaybe duawula ni wajulu kala e wajulu dabna ni bebe tinya a bebe sugula ni ko be qur'ana kala mo be wajulu ke be sugula ni ko be salli mo be wajulu be sugula ni ko be ka do ke mo be wajulu be nyagam be sugula ni ko be jikiru ke mo be wajulu be nyagam be sugula be ni be tinya donc ambe min fo sunnate et puis abe ko mi kutuba fulade ou be kutuba saba silamiya sariya ya kutuba fulade di jumama alima be kutuba fulade min kala mais ni awuye wajulu kala do bilanye waye kutuba kala alimami fana nana ka kutuba fula kala kutuba kera sabai kutuba sabate juma don et puis ado yere fule iba soro wajulu kala ye mawdu min tay iba soro mawdu de labbe lembe kutuba kala na bolo kana ubebe ke mawdu kala ye masala dola sisa juma na ta fule ani jakatul fitr boni kaso wajulu kala dobe se kata sisa be ale ba fo ko ale ba ke jakatul fitrika iba sura alimami fana ya ka kutuba labbe jakatul fitrika mawdu kele ni mbafo ni alimami na ba sura ni nyem go tilofa ube ni famu te kele ni iba sura wajulu kala be se ka fendo fo jakatul fitriko la kutuba kala na be se ka fendo fo jakatul fitrila ube bonyo ko qura ube mo bila kono na filila abe mo bila kono na filila donc nunu amanka kake wajulu te sunnate tienu bala sarafu tumake abedo ciden ka risa kono na anta halu yawmal juma donc munu fana bake ko juma do de ko ulube mu goso ko jama min be fara nyugon ka juma do ko ni juma boralo luto nyogona soro wodi ato ulube profete ko waju ko la kala o be kutuba kala na de ko jama ma fara nyugon ka juma do e kamade jama min nana misiri la juma do farala nyugon ka kutuba kalana de kama ale de kanka programu dila si sabe mo go la kala chobe nim min wakati do abese ko la famu tawno ko la kala chobe be kutuba kalana de bolo o farala nyugon ka le de kama o ma fara nyugon ka e kama donc ambe min fo yo de juma nyefe wajuli ko ni kutuba nyefe wajuli ko ni sunnate ate dina ko sunnate salafu ma ke